Guys, na ako'y giluto karon bukog sa baboy. Unya kay gamay ra man ang atong bukog. Ato ni siyang saglan og kalabasa. Then saging nga saba. Saglan tani og mga panglasa-lasa kay nga atong bukog kay gamay ra. Ni akong gituyo og bilin-bilin kay para masaglan nato og mga gulay-gulay. Ni akong luto karong adlaw, nilat-an nga bukog sa baboy. Nya saglan day nato ni og sili og pichay. Guys, nagbukal-bukal ang maayo ang atong sabaw. Ako na ni siyang gibutangan og sili espada 5 ka buok. Nya gilunod na nato ang kaning gahi-gahi nga pichay. Kay mao ni una jud natong iluto kay gahi kaysa kaning iyang dahon. Nya isunod tani ang dahon. Kay half cook ra man ni nato ang dahon. Magluto tag sabaw para makahigop ta og sabaw. Ug atong mga anak makahigop og sabaw. Una ni atong sabaw guys, yummy na kaayo. Akong sabaw nga nilat-an nga naay saging nga saba. Guys. Sabaw nga may saging. Ug mao na ni guys ang atong sabaw. Thank you for watching. Bye-bye. Kay mukaon na akong anak. Langas kay sila diri guys akong background ang mga bata nagduwa. Nya karon maghukad na ta para makakaon na ang akong anak. Yummy saging at kalabasa. Thank you for watching. Bye.